Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo 3. Standardi i pravilnici. Različiti ljudi funkcionišu različito. Uzmimo za primjer kretanje svakoga u različitim životnim dobima. Najpre počnemo da puzimo, zatim hodamo, kasnije trčimo, pa se opet sporo krećemo, da bismo se na kraju kretali uz pomoć pomagala. Sada zamislimo da svako od njih želi da uđe u gradski prevoz. Koje su to prepreke na koje svako može da naiđe? Visoke stepenice u autobusu, zauzeta mesta, vrata se prebrzo zatvaraju, stajalište nije u ravni autobusa i slično. Da bi se to izbeglo, potrebno je da svako bude prepoznat u standardima koji bi trebalo da budu univerzalni i primenjivi za svakoga. Poštovanje i primjena standarda koji se odnose na različite segmente pristupačnosti jeste jedini pravi način da se svakome obezbedi normalno funkcionisanje. Trenutno postoji niska ponuda dostupnih usluga u lancu ponude turizma, dok potražnja za takvim uslugama raste. Osobe sa invaliditetom sve se više uključuju u društvene tokove, a čine oko 15% ukupne svetske populacije. Osim toga, poboljšanje pristupačnosti u sektoru turizma podjednako koristi i starijim osobama, posebno imajući u vidu da se predviđa da će se udeo ljudi starijih od 60 godina u svetskoj populaciji do 2050. godine povećati na gotovo 22% u odnosu na današnji broj. Razvoj i primjena međunarodnog standarda omogućava pružaocima usluga putovanja i njihovim dobavljačima da unaprede pristupačnost i time turističke ponude učine dostupnim velikom broju korisnika. Zemlje koje prednjače u konceptu turizma za sve poput Italije i Španije ugradile su standarde pristupačnosti u svoje nacionalno zakonodavstvo, što im je donelo veći profit od turizma, koji je inače jedan od najbrže rastućih sektora globalne ekonomije. Dizajn za sve postao je obavezan princip planiranja, projektovanja, dizajniranja i izgradnje i posljedično je doveo do toga da starije osobe koje najčešće imaju zagarantovana primanja kao što su penzije, ali i dovoljno slobodnog vremena, bez ikakvih prepreka konzumiraju turističke sadržaje. Princip dizajna za sve, odnosno turizma za sve, stvara pametne i održive turističke destinacije u kojima nema isključenih turista.